Kurumjari, SKTV News, Manipur, the Manipur 5-star, Ketemayum Premchand Taram Okchari, Ngasi, Delhi, the Manipur gi CSO, Singi Marakta, Kogi, Ministry of Home Affairs and Selakanda, Wari Shanakiba, Makoi Mukogi, Apamba Tamnakiba, Lorena, Hai Riba, Manipura, Tangulitaba Hanjalaknaba, Normalcy Puruknaba, Satariba Sumba, Wari Sabagi Tabagasi, Nakal Amarum Namuk, Kogi, Kwaidagi, Yamna Chauba, Lupsing in Munda, Amani, Hairiba, upon Bulup Amani Hairiba, Kokumina, Hairiba, Warishanabasi, Kogi, Fashion of Peace Talk, Havenaching by the Maming Tagi Wina, upon Tonum Malhalakanda, Manungda, Tuan Ba, Kogi, hidden agenda Kiamale Badugumba, Malhanbi, Peace Talk, Ni Havenachingba, Wapam Sing Tamlakiba, Lunena, Amarumdana Amuk, Hairiba, Mipam Aduda, Maitegi CSO Sing Havatare, Aduga Lorena, Kuki ni Hariba, Tuan Ba, Loop Sing Yoiba, Mokogi Musing, Aduga, Sanakiba, Ibadi, Tamnakiba Mokogi Pamba Sing, Madugi Marakta Muk, MICNA, Karigumba, Kogi Warip Kar Laura Kanda, Hariba Warip Sing Adu, put a Lomina Saba Matamda, Kogi, Kuki Gilup Singi, Mihu Singdana, Mokoi, Amuk Halaga Kaluki, Havanachimba, Opam Sing, Tablam Ki Haibagi, Pao, Si Hoju, how you follow in a Pangatare. Maramaduna, Hojik Ladiba, Warishanariba, Sansalaiba, Kongpam, Kongtang asi, Manipurata Singna, Tangdulitaba, Hansil Hanabo, Gitoribra, Natri Haragana, Maming Taki Oina, Asigumba, Peace Talk Amatauri, Hanamiam, the Utlakanda, India Lengaki, Batuanba, Strategy Man Ladybra, Ploy Man Ladybra, Habanachimba, Wapam Sing, Asidama, Impam Morekanda, Kunatamjari Batopicasi, Delhi dialogue to end conflict. Aduga, I'm a job question mark. I'm going to tell you topic. I said, "Can I be the election biribasi?" And Hamada, I gihek, oi tang election biribasi, Manipur University Economics Department, Professor Biriba, or CHINGLEN MAISNAM, or Jawam Tam Okshari, but election biribasina, CCSK President of Biriba, or JEETENDRA NINGOMBA, or Japutam Okshari, Aduga, oi tang election biribasina, Imphal reviews of arts and politics, editor Biriba, or PRADIP, PHANJOUBAM, or Japutam Okshari. I am more from C, or CHINGLEN Laxake, Jamaruina. Ngasigi Warishana Basi, Iran should talk about Matunda, Kogi, Tuan Tenkan character, Warishana Shana Habagi, Opam Sing Lake, Kogi, Sisu and Imoxi, Wadi, Matidi Lakiba, Siso Sing, Cookie Lakiba, Siso leader sing, say, Unaragata sing Nambak, Paminaraga, Emerson, can Mintaroga, Warishana, but in a Sigisna, with all Malidu, Mamanga, Kogi, Union Home Minister, and Miss Hanadi, Tuan Ba, Tenkangra, the Warishana, Lake, Habi or Pumpsing, Pongoki Basul Lake. Adumapunga si Sanariba, Kogi, Warishana Basida, Emerson, and Minto Basida, Manipuri, Kumam Kanare, Foski, Mue Home, Habadi, Makogi President Yauraga, Mue Home, Lorena, Kogi Amukogi, Kogi Mue Home, President Yauraga, Okoi Chatlaga, Warishana Reduga, Tuan Ba, Kogi, Uki Group Sing Hepatare, Maruina, Marin Pui, Jomi Council, Kukizo Council, Hariba, Aduga Kotu, Hariba, Loopsing, Asigi, Tuan Baluching Musing, Mogi, President of the Chairman Sing Yaurokanda, Makoi Nipan Laki Hai, Aduna Masi, Warishana Bugi, Koi Kongtang Amadi Changsil Lakli, Adubu, Masukumba, Wai Sanariba si, Kokominadi, Tuan Bawapam Sing Tamakanda, Mokogi, Oba Ploy, ni Havenaching Wapam Tamai, Aduna. Miyam na Jabam Narisi, what is Habo House in a Paribra? Or Hana, Kogi Pama to Pongakana, what is Sagatamani Hibagi, or Pamsa Chumi, Bribagi, Chayana Basili, Vitaja, Kamai and Bashim Tangs. Madumaksu Kogi Cookie, my looks in the Sudum Tambayako, my hand with a quick condition, Mojo Hum Tami, Koi Hanaba Power Dum Taiko. Aduga Amarum the Kogi, what is Haba Habatangs the Kogi, in the Gomenasu Kogi. Magi conflict level matam da wari sa matam da condition si han thamakan da haidi Indian gi constitution soi da bani India gi koi sovereignty adu da ana chi ba thamakan da koi wari sa ba hauna da bhai matam da response ke phangi madai matam da koi gi India da le political party puna mana koi wari shin por pa ma political party puna mana mogi election manifesto sing da agenda an agenda se kari oina thamgi bu including Manipur kramai ni thamgi matam da koi gi initiate political dialogue without any condition. Hadi condition thamaga koi dialogue to bai si masi koi yam hena koi awam thaki kano dadi koi masi khara lubale anyway adu aina khanbada mai kokomine thami bedusu aidi condition wani ude kokomi condition ude didi ayamba kokomi gi yawri ba poching dudi
तौम थोपा ngaktane Okay. masana taraba po ngaktane ba ko nauna mu akoi gi hainingai leitraba na ayamani hoi khara mapum khara da ko reservation le ba yai adu madudi akoi gi even akoi gi sugi matang da tham gi bu du manipur lehak masamang na cabinet na wari pau gi ba ngaktane hana digi already leiraba ngaktani natra ko aduna inong no ba kashthoni yobante natra illegal immigrants ki bu harasu adagi magi se narco terrorist harasu ama harasu madu adum akoi gi huziki leiriba phibam duna masagi magi facts and the figures me ama dum leijaba ngaktani ko aduna idi condition to yamna hakta koi condition ne logde madudi adum ayam bana koi thamam to ko dunia na kale sima aduga amarom da koi gi magi cookie singi haitare adu hanaki matang sida inam panjang besi cookie gi di mogi di chapchaba koi gi separate administration aduga makoi gi khakti gi phur ki interest amana mang targa magi masigi rangsi changalak pani dana aduga amarom da atoppa wari sagadori civil society organization folks or amuko natrangna koi gi sigi kokomi natrangna UCM dai basing sidi masidi fruit te mamor ga tawgi mo nate adi mogi yanan ba interest in manipur ne natra ko aduna maite da koi gi cookie gi representative sing maite gi representative sing adu gi representative sing na koi itriki jumpam da sumaina khaido khaijin toraga ngasai gi tawbasima amadu ko yaroi dumni habasima idi thamdi nganmdi ngasi chali sisu ngasai amuko na saliba natrangna fox na salidu fruit amagi represent toraga chapni hana lo yaroi ba hadi amuko ngasi bok to moi lisang sina thengna ibasi manipur habisina mang thar ga lakki nga tane ban ngasi ko komina thamiba mayam dusu wai wari sabudi yaudre magi chapchana khogi india lengak na masagi non state na magi pukchen cheng na magi free bama madu lohum thui ha bedune ba thamisi dinatra madusu khogi no toksam ba loina na mathangi khogi unaba matam dadi madugi khoi ko komina thamiba yamna maru kharba points mayam jesu madu no to ba loina na madu khogi lengak na magi khandam thoine khal sima aduga wari sab hobani haibasima masima khogi marketing natra isami marketing de ai masi wari saba hobuni haibasi ai pamjade Okay. sidi sumna gi khogi ani haijab do khogi football match sama to matam da khoi player sing to khoi field de yore haibi wane ba kan ga sana buzu hodri karim hodri sidi field de yore haibagi pawdu tamagak tani manandi masi da khoi interlocutor khogi broker officer macha mana longraba manipuri susi mana khoi magi thakter deal to ngambagi thak kesu leite Okay. aduna only thing is masida urisi khogi civil society organization sing gi marakta cha thamina ba face to face mai onjinaraga ngasagi cha thamina ri manung da magi sagi karang gai aning ba pam kara sum haina bai wa khatane ba ana sidi a kind of warming up ne wari sarpa yar gi warming up ne madu warming up madugi market tanjadu da kokomina piriba kogi achoba ngasagi magi siana ma ulaise sisu madu so heng tungda yam kanar kanina kalle Okay. adana maram di kai no da masi wari sark masi aidi hawe bagi thak tu ai thamjani de Okay. maram di madu wari sagi hai targadi awang ba thaki level amada awang ba thaki level haidi masi ministry of home gi mayam mapung oi ba kogi lusing basing se kogi ministry yauna adagi home minister yauna tawbaduna amani dana ana sidi officer macha amna sum coordinate tawraga sum koi punjan bai tare ko sum ka koi cham thangmina ba nga koi unamina ba sum wari sarak pa yana nabagi madugi atmosphere semani haiba atmosphere se masi semugdragadi creative oiba atmosphere ma semugdragadi tu do si manipur nate Okay. tu do si india masa dune ba aduna tayya tupa koi gi medasing sarami koi ek now se ek now before it is too late manam di me cha kwadi ge sokatu si india ne ba Okay. manam de hoji lai ba geopolitics geoeconomics hongai ba homa myam myanmar da hongai ba china da hongai ba digi si usa da hongai ba digi indian ocean da panamaksi bangladesh hongai ba panamaksi yang ka da masina kwadi gi chauna koi gi tungda achauba koi gi nation gi security aduga tungi magi interest sulaka do si not only manipur masi india masani ha bisa masi ai Okay. khangba horamani khale madai tu da koi gi masi gi atmosphere masem na horamani tabudo amta ga hayoge aduga punamaksi gi dai ta khodimak ji civil society organization jing da victim oilaga victimization of the victim hani di victim oirabadu amuka so na koi gi magi community gi yumpham da orkan da tobuduma amadum chumde Okay. aduna suma ai hamu thamja Okay, maruina kogi maite gi CSO ni hana represent taro chaliba sing adu makoi di furup amu oina represent taro chapana te madu manipur gi oina manipur kai ba yaro haba yumpham sile wakalon chida thamakanda sanction lakpani maduga tongan ba kogi separate administration tani hariba makoi kangmu duga manana yeng ba yaro haba wafam se madi leidi haba tare
Rajendra ja ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯃꯝꯅꯔꯤꯁꯤ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯁꯤ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯩꯇꯩꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯆꯠꯂꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯎꯅꯔꯣꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤ ꯀꯨꯀꯨꯝ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯄꯣꯏꯟ ꯅꯤꯄꯥꯟꯅꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯄꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯜꯂꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯅ हाईवे थमीब अथेंबसिंग हंदोंगदबनी हाइबनी शू अग्रीमेंट अखोगी एब्रोगेट तौ हाइबनी अदुगा हाईवे सिंगदा अथेंब पीरिबसिंग से चेराक पियु हाइबनी मसी यावंग तोगान तोगानबा अखोगी पॉइंट निपान हाइतारे मसी मयाम सी हाना तौगदबनी हाइबगी वफम सिमदि मयेक सेंग पले हाइतारे कोकोमी reiterates the following urgent demands to establish condition for meaningful dialogue अखोगी वरी मा फजना सानाबि यानबि दमकता हारिबा थबक सिंग हाना पाइखलो हाइबि वफम ने दुगा ख्वाइदगी मरु ओइना मखोइना पल्लिबसी हान हान लाइन दा facet of peace talks home ministries orchestrated Maitai cookie meetings is a sham to legitimize misleading narratives of Union Home Minister. I believe Union Home Minister na tham kiba wafam singdu achumba uhenabagi damakta akogi maming tagi oina mamai tagi oina manungdari ho hoba adugumba peace talk amani haibi wafam silai do sumayan lakpasina di somla kana de se so ani amadi sakrabani wari chana ba hawra kana peace lakna baina sumayan tawbusina miyam da chamam na halise akogi wari chana ba chalibo singsi amana amagi kogi mod manadraba wakhalon khenaraba adoi taragadi kamaina peace porakado no kamaina shanti hanjangado habi ushanjin changole habi tare kamai yengbai simatang ai yengbirbo pomna mai kai khona uchari lonen panel sojani busu ai kai khona uchari ngasi si manipur miyam na yamna khangning khorang na ngai ba aduga leiriba manipur gi issue si da kitang afaba lambi moda mai onsin bo oigadra haina kari kari wari sana kibano wari sana badi satki habigi khorang ba kari taning ba aduga nakal amurom da अखोगी ngasi issue si mari lenena yamna loisin na chelakpa aduga manipur gi saktamsda handaki lan si gi issue oina khwaigi mapung phaba haidare ko adu oina sinjer ko kukum sin yaugdi kargi no kaina wang kaya ma hangning bagi tanja soinde lerengani adu ai pijage committee on kanogi coordinating committee on manipur indigenous kokumi na ngasi gi mipumsi yaugdi maramdi khoi mamang soin karna haibi gare magi point khara khoi gi tangai padana india government da hana tawhaning ba tawrkedi pot nipan musu ningsing na tham gre haidare masigi leiriba santi si kokomina kaidungu su santi pam de leite kokomini santi pami adubu pamgudur santi se kalamba ongi kupam don haibuduni ngasigi yana sakraga hayingi tungi phibum karakatabu oragadi madudi kitam थाइहोबना फै हाबगी पोतुने कि खालिसे मरुइना कोइना मणिपुरना इंडिया द पुनसिन गरब मतुंगदा इंडिया गी याननबा सुम याननबा सटकिबदुना ngasi सही 1949 दिन ngasi 2023 यर मतुंगदा हानगी ब्रिटिश की मखादा लेरमदुनि हेन फारबा हाइदा कॉलोनियल गी स्टेटस अमदा अदु कॉलोनियल पावर अमना अखोइसी सुनो शासन तौबगी फिल्म जिदि होंगदिबसे मसीगी पोसी तौदुना न पोतुने अखोइ हमतंग मिकअप थोंगनसि हाइबदुनि दुना मसीगी मेगी तांग अहुमदा 2023 की मेगी तांग अहुमदी थोकदु थोखर मतुंगदा मेगी तांग तनादा मतुमदुगी होम मिनिस्टर की डिप्यूटी सेक्रेटरी हाइदरे होम अफेयर्स तगी नरेंद्र गौतम कोबुना ऑर्डर म थोकले ममदी अखोइगी लेरिबा मणिपुर की गवर्नर सी यावना चेयरपर्सन ओरगा मी यांखै माथोय मदुदा पॉलिटिशियन यावरगा इलिटरेचर गी देगी दुकगी फुरुप मयाम गी लीडर मयाम यावरगा इसांसु यावरगा हाइदारे पीस कमिटी मन सेम केबदा अदो पीस कमिटी सेमपुदु यामना फै अदुबु पीस कमिटी अदुदि यावगदरबु सुसिंग कना नो अदुगा माना याहलिबा मिसिंगुना करी थबुक तोरकुदुगी हाइबदुगी पोर्ट अदुगा आई मसागी अयाबसु यावदना लेइदिबो मतमदुगी मणिपुर गी मियाम गी ओइबा सेंटिमेंट मयामदुदा कोकोमीगी जिदिन निंगोबा यावगरे गाना हारगा इंगोदा मयाम की सेंटिमेंट फाब ngमोइदब पोट मयाम दु उरकांदा आई मदु विड्रॉ तौजगिबनि अदुना मतमदुदा 2023 की मार्च की तांग 10 सेम की पोतो नु काइग्रे सुमाइन तौरकांदा इरांग से कन लाकांदा खोगी मतमदुगी हुजु मतमदुदा हाइबदी कोनिगी मेगी तांग कुनगा मापनदा होम मिनिस्टर मणिपुर लाकी मान होम मिनिस्टर ना मणिपुर विजिट तौरबन से तौरी से कगिनो मागी सोल्यूशन म पोरगनबा मयाम दु इंटर ताथनबा ओरपगी मागी मिशन अमनि हाइदरे अदुबु माना लाइब नुमिदुदा अदुगुमलबा आर्म्स मिलिटेंट्स मयामना
illegal immigrants armed militants mayam sing to no mai capture pagi chaman ma kano da dolai thabi gi jaga cycle da aduga kano da akoi gi jangang pupi da koktuk da suchanpur da sugunu da chaman na capture ki haidare madu da adum phawa yare haidare masjid lan pam si kanano lan pam da si kanano adu su kamda kano tawgre aduga mana chat ka da tan kuntra ma to gi na dar kuntra ma to ga tarik amagi lona bagi pung ani pung amaga minute kuntra manga ta ba matam da governor gi kano da bangalore da ai sa yauna akhoi chief minister hana oibirum du go tawrakanda akhoi makhoi wafum khar tham ge dar amit sa da akhoi gi law and order singa kadabani madu fulfill to lahingani separate administration piba yaroi aduga suspend kano gra hujik leiba lan se adugumba am illegally am sing tolakpani haibu potu laktho mu haibane makon adu ma doctor sat kare doctor sat kare ko thajo pirame after 15 days ka manungda kadoge masi amuma amuna halakini adu shanti board ani hena 15 days hauгре adu pass hauгре adu matungda akoi kokumi gi timama manipur kano da asum ma masamang na tawraga da unajin haire adu hairak pasi telephonic to du wadi no haite manamdi achobu issue ni akoi manipur gi maitai gi sigi beli de side di land akuna horubu nati landi illegally am pai ba kamu suna horupani kana da tawrukpano akoi gi kano singda civilian innocent civilians no makapuni adu matam du akoi gi kaib de lekte akoi gi de offensive by wide akoi si na de offensive ki extra to gi de akoi di defense of khakde ne ba anmain tawrka da unaba honabu matam du su matam du da manipur gi miam sing si aso gi pen gi ngai tam gi mama tawringai tanja du da akoi na kokomina manipur miam gi represent tawrka sat ko dur pose arai pot ma de lekte kari wafum haru ko doino kari to gudurino unagudur do kana ga no kari unadurino haibo matam da akoi na madu chap chap detail pi un hai kan da masamang na si ko no magi kano digi office digi si tharaga tang asukchau unagadami tang asu unagadami hai ga sakhi hai ba adu charka na madugi unabadu matam da su aikoina thamgibo point ni pan matam du thamgini point ni pan mayam singdugum nang da khwaidi ai maru khangala kanda maru oina separate administration je piba yaro hai usma mangonda hare manang kai gino aikoidi manipur si hana magi historical background leiba aduga aikoigi culture kano leiba thadon na ba yadraba time immemorial digi amna tonganba civilization na mo ina lejera lebak sine india da pulur kanda kari india kano tawr kanda khoi mache mache tanam ya roi khodi unity and the india gi legani maitei singna ka dungna su yengna boin khande ku ki singda akhoi ni sorry ba khoi ni pen dibadi illegally am illegal kanguduni illegal la aso mitop de laga nomoi ka ba kanguduni aduna asigi pose na hana adu gi podama aduna haribo moji makhoi ni tan ba demand separate administration ji ya roi ha ba podama then amana matam do leba idp mayam singche madugi resettlement on the process hobi haiba ma aduga suspension of operation da leri bukangu singchina madugi potu lochina na chelak bagi evidence fact figa mayam leri bina makhoji ebugat to view makhoji kanu da handon view haibin singma mayam maga loina hierarchy bani hairaga sumana ai samjala ke time ju mayam ju am e khorang ngor ko komi gi mai kai gi kari to no ga khangning ngone ai tanja kiring lo jige ama to ga samjala ke pass aur ka anda ikui dina namchi राजनीति की ओइबो मोगी सैदब मया मरकदा तोंगानबो opposition कांगबु चिंगना अकनबा पीरियड बम हाइदारे को मणिपुर की पार्लियामेंट चेंद ति सही 23 24 25 सिदी लोरे मणिपुर की आखते निगांग से अदु की पोतुदा माना थाजब पी की भाइतारे मनी इंडिया की नेशन not only nation khakde na malim gi kano da laiba favor gi tang ni pan se masidagi di kadawrani masidagi di free movement national highway amada ating ba piba se masi loan su ya de aduna masi ating ba pirini high gi bam da ai si akoi mamangi thajaba bir ki da handak thajaba oiba ya in akoi khanji gi ba da then amana adu loina mamang da haidare kari haige modam da nakoina makoina moina yamna akoi military oiba ingal ying si maitei kangu sing se beli dale ba kangu sing se makhoji indian gi feeling le adu lan siga mari le na makoina loot mayam atogri nongoi mayam togje nongoi pikhal kidam ni ka haibagi tawu modam adu tawu modam da su manipur gi laibiri ba aigi iramdam aigi isa aigi ima aigi isan aigi se ngakani haina leijaba kangbu khulai paijadaba license leitaba digi la urga ima leba kanani haina haina tawru kangbu singdo madug leijaba potsu angma pigre haidare kanada as a good gesture amoina haidi peaceful pamjaba group amoina ekoi gi india government da khara makhai di angma makhai di pigre haidare adugi piro sida makhoi india government uba yare peace pamisi kanano pamjisi kanano
oh Manipur gidi pire ko mate gidi pire ko haina moi mak to biare then amana tang ahum tang nipan gi honorable home minister ji am chawre kan amna pangan legre adu kumba ma amana ngangak pa magi speech magi promise do mai pa kibra mai pakte mai pakte kari mai pa kana no mai bandri no adu ma kangu khrana kana na lusing ba numidu du su aina haina numidu du nongoi pai yauri nongoi pai yauri du makoi kari kari action logde adu bhabu thaja ba bi raktana kanda adubu thaja ba pirak khidrabne khoi ko adubu ikoi kuidena mamang gi tang mamang thagi tang taraga ma thoda amu khana kokomi gi team ga governor da eki misra ji unar ka da madu su wapum khar tham gre maram di ikoi manipur je law rule of law law chat ba label lam amu uhin bi hai base ikoi hai gre ba adu lul challenge ji kana no ba huji lan mai kanu da adu maram wa kana yaw da adu maram jo gana adu mamayam su maram ju ore kanda aikoi na makoi di thaje ningai kari leri ge ha bodu ne ba adu hairi ba sai ojana su mamang da notation nam to gi ba hairi ba pot sida ma amana madugi decision lo ngamra haibu hang du ne mamang gi kokomi na wari sana bu da home minister masama ko wari sana ri ni home minister wari sana ba masana bu to bu ngamdre kanda tawrakadra haiba porama aduga sida aikoi mamang da mayam da su miyam da su warok duna ba aduga kokomi na lan subu makha dum sang thaba panbra manipur gi leiri ba akang ahi mayam singchina lan si kuina tawragadi aikoi gi development da aikoi loin mai tire loin sotare hare kanda kokomi na lodi ba decision chumre ge haiba do madugi clarify to batok da bani na aikoi na mu udu si karinda si point sim da ai haije ge kari poino aikoi wali sa gaduru mi do xyz to kana hanu haibu duniya kana no aikoi gi manipuri oribra na taka mito oribra haibu duniya ba manipuri orega de aikoi wali sana bada manipuri nes amu oibagi wakal da mu harakane ba aduna taba manipuri nataba atoba ormagadi adu makoi ka du su manipur nuksiru ba adu kuma manipur nuksiru ba mi oram taragadi adu akoi kari ogede ge tungda hari bo kangu tungduna manipur oram da gade wali sanaru mutamda ma si aikoi na manipuri ni haina aikoi na legitimate to bai di aikoi na yazara ba hai ba mu oikibo ya ba pot am jele ba then amana mu mamangi da akoi na sida su yaurse mamangi even MLA minister CSO yongna apun mamifum da kari kuma wali sanar bo matamda suspension of operation da yori ba kangbu singsina lobu decision do amma khakdu ina logni haibne ba adu da koi pun yana gani haibo wari sum lawgi ne ba madu gi potu leina haire ba huji yori ba kangbu singsina ma over tawunga mabra mogi la hoba su da yori ba kangbu ma su overtake tawraga ikoi lobu decision logni haibo ngam mogi pamba pangal leire ba mi group amura haibo dune aduna sanari bo sina arui bo oida bodi yai natraga ho bo ro yai adubu oirei ba posida aikoi si hana tugari se sigi ihog de tugari se kanano ihog de mai puna ne se ne kana akoi gini kamu de ko di nati hada okay sai ma thang ngam la sa tungan maram yam lei haibani tuna maram mora kanda kokomina saruk yada bagi adugumbagi akoi maram sing silai haibani adumakpu taseng namak kogi peace hanjalakna ba haiba tare normal si langna bagi damakta masi hauba moina akoina pambu su sine thamba pamdabana sine thamba masi horokpa yadabra wai sabasi yawba yadabra habi miyami wahang domati domak lai tare masi matanga ne no jabati ba joyo ja initiate peace to gam initiate to matamda madu moina kauri ba mesi official sing yam pi makoigi mo kaura ko ne chakada banate akoi mamang na jo pi ki thaja yam manghan gre hai ba yumpham sing asida akoigi peace talk se mayam gi oina loop ne le ba mayam sigi koi apun loop ne le ba ko komi di yaw gidre adubu loop khara di dum yaw hai tare loop ani fox ka amuko ga adubu ani se ko community taru sisu miyam gi phana ba manipur gi phana bani aduga amuko ga fox kan chatlaga wari sana ba yaw dana hawri sisu masisu manipur gi miyam gi phana bani apun manipur gi ni hai ba lomda chatta bida tungan ba comment sun pinel le ga di akoi na pami ba apun manipur aduga nuksina ba chana ba peace le ba manipur kamai na oidun habi wang simlai kamai yang be si sa ina point ani khatang tham ko me noina ha ba na ka do jang ta consensus am puto andri no somda hai pisto ko re ha kan sila ko gi som chatori ka bun si onaraga debate onaraga ari mundungina se me am yanare nadra se majority si haire kan sila ko na si chala si bu hai su chalo si hai na ka do ne ba sei da ko chala matung sida ya de na tong si ko gi ne su mai thi ba hai tar am hai de ko gi democracy chana da democracy is respect of the hai tar alu democracy process me am si so ko na yamuna khang da hai tar but democracy hai si loini yana hai de ko na me am onaraga debate minaraga
wari sanaraga the majority decision nominasi mayamna ayamna si yare ko chali ai yaningdra su dissenting opinion di pijaraga yawmina ba simon to go ne khoina democracy ta sing chake haragade sina ham leira khoi ga sa khoi somda soi bagi khoi ngam da bagi sigi kwai to na yana bin program dri no ai hai sing yana ba sila yana da jam phei ba yana jam phei du yana ko decision load da load si haragan di yana da man unaraga sire tawde yaro ama decision load do na adana se majority loan se khutang da me khande bottom nam khande tarokan se si sa se na sapodana khoi democracy hai sine ba democracy yana amda de ko ado yana da wise wo encourage of democracy sa ko gi democracy america gi constitution e kan sa James Madison masamana hai ne dissenting opinion le bisam pay fascism to ko sunga mo yesi to kan sa loi yana kan sa ya hai kan sa aya am chaki kan sa fascism post to kan yadana yana da bagi pot le bisam pay to do bu yana da man se pullaga consensus am puthok to dia hai ga do ne hai se sima khoi da ya phadana wat le ma hada kis ma make sen ure ko consensus puthok am do gi mayam ji yana da ga su khoi cd to si to ya da min to se to chakum jar su chapu cha shar su prop ki decision am lo do ado ngam ta ne ado ma le re dama da nga sai gi khoi gi peace talk hai pose ha khoi hajiki di ta sing hai ma khong som bu ne ta sen unaru bagi ado sai hai ba khoi ji ten ja pa hai bi kare hai myam si ada jala hai ji ai usam sira hai ta khoi hai sina sira hai sa precondition hai sina problem solve to gira do wari sanagi hai bo ne adri ke kan wari sanaba gi problem si solve to do myam le jina myam chala si ya si ya ji na hai ra ka adra myam si nei na ra kan sa ta ya bu yare ya da to le yare ne yare si adigi kan si adigi ya hai da initiative lo hun to ne da sing hai ga de ba ada si myam si oro si to hai de do lo ni chu mo ga su wari sanagi si hana loine ma sol to ro ri yare ha kan ri cha thang ne chapa chama na ne so ba ko mo kha ta wari sanam le ro na e moi foreigner ni foreigner wari sanam su chalo sai ma ri kana no anum haim ne ya ba ade ai mo de mai khaji wen to sen ha kan sida wari sanam wai si mo na mana do mayam le bu changchal wari sanam se haim ni loine ma yana na podu problem sol to wari sanam su yare asi pos le ba adana si pos da sai ha ma hai mai na ko extinct arrogance how do kan sida ni myam si ha magi pistok to ni to da mi ni pura ya kera mamin cha yer pura ari ka nam iraga masa ya de khang de bi ta phamo ga haib du adina ari usu de mo ni chang ya da mo kem da am dian am da ga to ne ko maming le ba playwright ge horror artist he ma lo yaw ri na da mo myam su am da ya da dong na khri ni khang arrogance sam yaw ba da handak di sitang halam ma ga da he da halam dro so ai de ga da ko pistok ta ba se sai pistok ho bu ge sa ba hai da says the Yorba interlocutors in some class of me and Dante, political decision long. Moina Yarega high gam dong, but yes, finally, Nakadana, wind up Sigana Mataki on hiding. A chemistry can there, the Anilcum Lene, Moint of Disum, and Pamina, Nabagi Tata with Zalo Laga, the wind of water and Tasina, Moina decision long on Bushna Teva. Another education, Zalaga, who Yanis in Yanitas and this in Hive Sea. I'm going to kai upon the rank lanes of the Heduga, Highs, which is why I need to put Yorga so high, Yanidum Hiva. Ado yadi adragana hoi hadri no wari sanaro hoi phami yenge ai yeng se aina si is the example and pizza kan se khoi gi Myanmar thoki ba nationwide peace agreement ne moina 2015 the October so thone na so idono kan se moi trama ne agar gi moina EOA ko ethnic arm organization ne hoi na khoi som na la hoa the insurgent ga hai moina ethnic arm organization ne hai moi trama ne ko se ko mon se da loine yana re khai haidana hana kuina makong somna chaina so mating pa ga loine pulhan degi torokan sida yana soi to ne kan sida last minute da moi tare dam soi to ya de tare dam soi to ga ko yeng na me ge la ke ko yana ne po yauri to ro to joro to di loisin ya de na ko na mu ani ma khar le kan sida amu yaujare ge ani ma oksle moi tara yana himne alo haji gur jai jai re mu lan thona ro gi almai to na ko gi peace talk to kan se ho kan sida makong so makan se lambe se makan se da ai auction music squad dong khale lo sina su loi ta de se is nam lo do su de lo su ngamoy je lo bor wai bu mathang na se hai bi mathang si nei ki se sa hai mai na akhoi un tanar ki kai ma khoi na nakan ani mo de hai da nakan e na un tanar ki hai ri khoi som so or me so nakan bi ne so ma khoi un tanar ki khudak da decision lo do le te ba adu ga yen thok bu na adu na akhoi na peace talk ki kana se da history sing yeng kan so ko when am to ko na nga da ko na college to me sai 1980 sai gi 70s late 70s 80s sai gi ko lo ne ba to ri na sa USSR ga kan ga mo gi western bloc NATO bloc sig am kana ko lo to nga sa da wari sana ho kan sa si term am sina ki term hai da detent DETNT
detone si ngasi detone lai khare mayam si ngasi toi gumne phamina ya khare moi si kitang di ice breaking problem solve tor ham de ko adi man enton kiting hengel la kan sida moi as a friendly relation lai khare mathang tayar ni problem solve tor ma de ba state by state lag de ni si la kan sida khoi han ki sina detone ki possible do si detone for da akhina sesda hurdle lai ga di maka sa tusnga yaro hai possible kitang ore na aduna aina haije ja de de akhina aham da khoi ki problem si solve to kan sida top down say top down approach so gadi khina problem so solve to kan wai san sai da na tra na khoi bottoms up to he na maka ri kai no problem si yemin na ga ya do no kan ya ro jo si sunga yaro ya do he si ni have si phamina kan to ga do ni si for the labor si phabran ka le ju jo da ko my opinion to on le re ro amana ka ai sa hana haje ki ba khoi ya na do le ga su phamina kan sida ya ri kan bu lo phamina khoi level of ko one side level of sina hoji pula kan level yandri na one side level ho yandri kam us ni si mon manager kam ya phamina ga sini koi point sini me haina kan sida adu idi ga do skamai do sike yana haina the point una ho adu to haina yana khre yana dra kana koi adu idi koi si bol owner se adu majority decision owner si ko haina ga ya anonymous kana to na anonymous vote owner si asu secret ballot and owner si harga su ko kasa ko thangana usin masal khani kana ya khani na to be secret ballot na koina party cross tor here yani ko puru tab se hayar na mai khangmin na kan sida si tor si zapu zalugum si hasu zapu si hasu blob in no poto mai dog don ba sigi democratic values ya ko changdri ko sa haibdri helo habis mata za do gong no jagani chalo he po le na si yam ko yo yam soi bo pone mai thamjai Okay, akhoi habidare maru oina Manipur bu kai ba yaroi hariba ko ki leriba CSO sing miyam gi chingmani leriba singa sisu chap manaba consensus oi decision ma longmin ra kanda chaloi ha ga su chataba chache ha ga su chatpa duga chatluraga ada khoi ne pamem singu thamba aduna chatraga na pulab chataba haibana chingba wafam singa si amato oi bagi masaka du thora ga di hena phajagani haibani adu makpu wari saba yauribo singsu Manipur kai ba yaroi ai ba wafam sina mangna thamma kanda aduga koi leiriba thoiba irang singsi peace pro na bagi damna chaliba ngaktani aduga sida yauroi mokoina baton toraga so koi decline tawi ka hairiba singsi masisu Manipur bu ka haningdaba mamangna thokiba event mayam du makata na thoktana ba India government na yengiba miyeng adubu semdorak na bagi damakta aduga mu demand sing yawba wafam singsi thammakanda chatabani aduna ani maksi loina mak Manipur bu nuksiraga khallaga tawba ngaktani adumakpu masida kitang kudin kuran thokta uhai wata henarakpa matamda miyamna unity leitrabra akhoi maruoina maitai singi unity se kadai jano aduga Manipur kai han ba yaroi hariba kangmu singa sigi unity se kai jano haibagi wang sima lakpa ya hebne dumapu laktana bagi damakta paikhan liba amana su somna kanagi dum phanaba tawba amana su somna kanagi phanaba tawba masigu masina tabida amata oina pulla kanda chap manaba khogi decision am do dominate kanda modu to thabu dominate gari hena phagani haba fam sini ai makhadra bose jasene second round sim dikha tin hai bitare tar matam jo sang do khre jasene maruina khogi ngasagi wari sana bose da khoina SKTV ni lawjo pawgi matung ina hai bitare adom sidagi sakiba muko amadi fox ki mihusing Manipur kai dana ba Manipur kogi separate mission tan me yadana ba amadi peace lagna ba ki tongan tongan wari singsi mokoi jo pa ma thami hai aduga tongan na mar impui leri ba aduga jo council adigi uki jo council chingba mayam gi mokoi lai bo sing dugi kangbu na su moi pa ma dum thami hai adubu madu tar matung no MSA gi official sing aduna consensus oiba warep am hai bitare low si hai ba matamda hariba warep sing adu peace hadalakna ba aduga yamna ka henba haibadi hoi makhoi om pharom bai aduna bu kuki gi yauri ba kangmu sing aduna makhoi di amudang khanaru khugi hairmi haibo wafam semadi koina phangmanga mi haitare adubu haribo warep tu da mano ni yaw modoi se koina phangjiba pawi matungina national highway sing free movement ya hanbina singba aduga kogi masale sida Manipur kaibo wafam dimi sunga yaw do bai batare Manipur chungana separate emission leiba suma sunga yaw do ba adudai du da makhoi si kona khanaru ki haiba wafam thamaga mokoi warep loksi yadi haiba wafam di koina phangi haiba tare adubu sugumba wafam se yaningba yangdo myam du laka na wari sanar kanda khangi bani adugo nakal amarom dana mung asai jaji tena thambikhiba akoina wari sagadori se Manipuri ra Indian la or illegal immigrant la haiba wafam lak pasi masita sengnamak yengma matamda
Manipur ma palam de changchal ki ba koi miyo kya man leigri habi wafam si akoina khangaga leirabani ngarang na hanasu hanagi XCM na phonglo khiba leikrabani 1967 da Manipur da 15,000 1,500 plus families in Lairaga, how you catch a country, Madu, guide a doctor country having to from Lake Ramutuna, high with him, the Konica Maying by Yari Bage, but see what is an Abasi, a hand buff of steamings a hybrid, do a Okumin Tamishu, Apaba, Kontani hybrid, Adu Amato, a big from the command to have questions in John later. Yeah, JEETENDRA su thamingba di JEETENDRA su koi magi maki degi di thamingba pham do make seng na koi gi thamba matu su yamna chami kalman di koi chi a kind of debate amane ba koi si tong ri su zamane koi wari sa bai du wari sa ba hai si ai sai ja si warming up just warming up ni face to face na bani nam koi chingthak tagi dagi kari dagi koi gi bomb gi kutang da rocket kutang da nongoi kutang da terrorism kutang da to budu koi mayok na ga koi phamina kan da di kari ko matam da di ason badi masi mang khai pungam de si ko dong sa ba si hai koi yam hai nei da na kubi da di hero aduga tasena face to face na ga di zero ka ai kubi me pesi di comments ka ja kan ba dum pi ba aduga face to face da thoro to una ji har ga di patana koi wari sa si patana phamina ji har kan da di hekta koi gi chen gi ba mayam so le ne ana phamina kan da masagi chap chana khoi gi frep bei jaba aduga magi genuine noiba magi cause adigi my reason leiba adug magi historical facts the figures chap chana le bidadi matudi unabasi ta pasal lagane adi hang mane her mane ne ko aduna masagi moi amona khanaru bige kaisi maram le ngani maram di makoni represent tawraga lai si chap chana khoi gi magi interest mayam yaurga mayam di makta lakhri ni ko adanga size da koina sumnai na matamista simaso koi ningjang mina se se koi nei na matam da kofom ba amadi lei ado ai samaksu politically koi activist work pani na thaina ai masimidi kauning deba haidi khwai maru is lawmaker ne lawmaker ni lawmakers ki marta minister oriba MLA oriba ruling da lei ba sing duna taugiba demand ne ba sigi separate administration ji haking na ai bone pi ne makhoi gi pot yaw da bai ju adum lui ba ana wari saba matam da civil society organization sum tawramina blame puna mak civil society organization koi gi maransu adagi chumme mayam na khan wakal puna mak civil society ko ta tong pai ju adu chum de maram di sigi hawri ba posiga magi political gi lei ba film ji yam mari le na ki bane aduna waluation ju dum political gi adu ja waluation la ga doin MLA sing di maruina khoi gi sagi suda le group sing na tawri ba demand da endorse tawri ha na pholo ki lei khra na suda tawri suda lai ba kambu duga koi gi myam gi mitsu ke nei ba myam gi mitsu di constitution du madu koi gi madu wasa ini mosi lawmaker ne ba ain seng badu ba bijing du na koi lawmaker oya ponti na tra aduna ngasagi aigi party gi aigi ruling gi natra gana aigi lengak tu de yauri ba lengak tu gi ngasai shoi chali ba ain ngai ba kambu du na sigi wafum lakhi bani na koi gi aduga hosting madugi wadu pra koi gi twan in thoka thambra kanda ngasai issue je samna kanda lakhi bani na ngasai myam da su confuse over pot su lei ba adu any issues di bangi political level da loi to buan tani civil society organization involved to is di maru na koi Manipur adu awang pot khara to wani ate tem hom da di masi adu maru na koi gi wari sanari basi maru na amisana parliament de hai gi ba kuki madi maitai gi marakta oina uhan ba issue illegal immigrant drug ki aduga tokhai tawa panba aduga jalengam gi mayam sina tongana thamakanda kuki maitai gi cham na khana boina uhanna ba hona ba matamda ko gi sugumba wari sana ba sing si selekpani haibagi wafam jawri haitare masi su dum yengbada kadai fawa kona haksin lobu ya ba kebdu thambe aduna khoi magi strict line de divide to no phone ba communal line de divide to no phone ba religious line de divide to no phone any kind of sigi khoi narrative si masi chumde haibdu su wari sab de koina ngasagi face to face mayok na ba mafam de di masi ju sek na maxing na tamama changi na ko aduna ngasagi hoi khongkhut ki lan su darkar lai bom tok ki lan su tongar ge de darkar lai adu hena mathau ta ba di ko ki lan ji ne ko ki lan da mayok na bangam de bu tu ne si ko ki lan ji sti table da we ko ki lan ji ko aduna ko ki lan da madu da mai thi ga da ba si ain khan ba da Manipuri oina di ko lady civil society organization sing si masi swaida adu gi awang modu leiba marang di makoi interest alloys people adu alloys Manipur haiba amal leibani na kana kumba haidi yam da sectarian oiba view natraga na yam itniki magi yam da apikpa akupa adom da natra religious ko oiba adom da chatti sarsu chalakti kokomi oro amko oro si leiba ko gi lup punamak si yam sina kan mogi ihanan ba mogi
people fast Manipur fast ngata ne natra ko ai proof fast hai bidi adum sidi koi gi table da famina ko da adum tu ni ba ko anyway adum sahan jaroi maram di at least akoi warming am torok tana mokoi ongtang di khalu gi ge haidina akoi hangi harise sisu ekano ba koi gi मागी सिगी एनुसी हाजरी बे आउटकम मने एनु तमजगे बा अदुना मसी जस्ट आइदी वार्मिंग अप नि वारी साबा केसु होद्री अदुगा हुजिकी कोकोमिना कइना हाइदुदी वार्मिंग अप टू द मागी पॉइंट खरा सुमाइना थमदना पॉइंट सिंग दि ऑलरेडी कोगी संविधान दा यावरि बदु हक्तने लॉ एंड ऑर्डर की मतंग द हाईवे की सिगी पीपल की मूवमेंट दा अदगी सु की मतंग थमि पुनमक्सी मागी कोई कॉन्स्टिट्यूशन दा संविधान पीरिबा दुदा यावजबा सिंगदुन आयाम हक्तने नत्रा जे अदुगी वांग द केसु हाइबरति सि तबम तोपा लेंगा अमगी मदुगी तोहम तोपदु पुनमक्तु थमने न कले मदुदा मयक सिंगना मागी क्लियर कट स्टेन अमा याम ऑनेस्ट होइबा अदुगी मी अमा थमु हाइबदुने आइदी अदुम थमजगे अदुगा आइसिंग हाइलोसिनगे अमिसा उनबगी दुदा अइना हामा थमजगी बिसी मणिपुर पीस पोर के हाइतारगदी अखोगी भारत लेंगाक्ते सिदा मियाम की थाजबा ट्रस्ट मसी हानु तो लेन बखोना बियुसे सि अदुम हाइजै अदु याम कन्फ्लिक्टिंग होइबा स्टेटमेंट सिंजे मसी पेनिंग दे अदु इथ्रिकल लाइन द प्रोग्राम बखोना बस चुमदे मरमदी हौजिक तौरिबा कोई इन्वॉल्वमेंट मैम पुनमक्सी अखोनी लोइना खमगाक्तनी अदु पुनमक्सी फेस टू फेस उनरगदी मदुगी ममांग द कोई फमगा लेबा आइदी लेबिसी वान इन कल ओके जेंद्रा मतम बुयम लंगनि ngoni to bu timing se ya ta bu kini wal bu de matung start ko ta mong kyam ka hen pi de mo jage maru ire ni khangning se myam su thangning ngoni hai tare hojik ngasai kokomi thamba wafam sing hai batare madugi manung da divisive oiba india ga mengi policy na mo koina yam toina hai se ju hai mamang su kara khana hai rabne masi khogi ओहेन बु खोना बदा हाबदि तोकाई तारका ना मखोगी लेगा लो हेन नुवाइना बु खोना बदा तखोलई ब थौरांग म्याम सि मसि यानिंग दब फोटोपगी मवंग दुनी अदुबु मरुइना मसदे सिदा पलनिबो वफम सिंग मनुंगदा अखोगी weaponizing the ethnic identities हाइबने चिंग म्याम यावरि weaponizing of ethnic identities to advance a covered policy of divide and rule ना अदो मसिगी पोचे मसिगी वफम सि अखोई सि तोकाई ताहलकांदा मखोगी लेगा लो नुवाइना बा मखोई तोनुंग तौनबगी वफम दु सिदा पल्ली अदुबु अखोई मसेन तोकाई बा मवोंगदा मालहन्नबगी दमक्ता कोगी अमना चत्रे मखोइदु ओर्केस्ट्रेटेड ओइबा मिफमनि हाइबना चिंबसुम लेनेरगदी अखोई मसेल जि हेना तोकाई तारोइदबा हाइबो सिगी मतंग आई येंग मियाम सिने अखोई मियाम चचबनि ना हाइदर मियाम से करी खंगी दि केबगी अकीबो हमसु अदुम लई अदुगा मियामना लाना लौकिगदरा हाइबगी नुआइते बुंसु ले दो कोकोमिना लौजरी बा फिरेप सिंग सिसु कोकोमी खक्तना मोय तोंब चाव एक्स वाई जेना लौजब नचदे लेबिरिबा लमदम सिगी लेबिरिबा थिंटेंग मयाम अमगा मतुदा खनादना नैनदना अखोनी करी वरी साना बचलगदी कर्म वरी सागदगे कमत वदगे करी स्टेप लौगदगे हाइन सिंग बाइना से ममांग कजिन पंजाबदा हुजिक लांसिना मरमदन अखोय यामना बैकवर्ड ओइरे मसिदी सुम सांगधब तारगदी अखोय हेन बैकवर्ड ओइगनी अखोय खांगी कोकोमी खांगी अदुबो अखोयन कोकोमिना अखोयगी हुजिक वरी साना मतम अखोय याव रहे लेते अदुगा हुजिक मणिपुर की कनो ओन सदबीबा टीम अनि हाइदरे अदुदो सो कोई लान कसु लोब लेते ओके कसु लान दे सल्ली सुंदो अफब ngaktene मखोयना अफब पोरपा गुड अखोय वेलकम तोगनी बट अदुबो अखोयगी सिगी लान सिगा लोइना अखोयना लोइसेना रखबा अखोय खोंगचत हाइदरे खोंगचत दुदा अखोयना थमजबनी हाइदरे अदे मियामना चट्टा यादे हाइना कोकोमी चट्टा यादे हाइरगदो कोय चटकनियाबा मियामना हाइरगदि होम मिनिस्टर उनदे यादे हाइदि कनागुम्बा हुजिकी होम मिनिस्टर उनबा ngamdega हाइब गंगुजे कोकोमीदि ngamगने अखोयगी थाजब लेयबरमदि लेरिबो सिगी इशू सिदि यामना माइ वंग न तौरिबो कोकोमी नाइबसि इंडिया गवर्नमेंट सु खंगे हाइदरे अदुना अखोयने मणिपुर मियामना हुजि मियामना तौरगा एता सिदा नोय आयम चट्टा यादे करो तौदे यादे हाइरगदो अखोय चटकनि हाइदरे अदुबु सटकदो पोसिगी पोसिदिनेबा अखोयना अइना साइ ममांगदु जो हाना हाइजेबा अखोय यामना कुइरे इंडिया दो लेरिसे इंडिया याम कुइरे कुन लेरिसे अदुना इंडिया दा लेबगी मतुंगना अखोय इंडिया बु थाजदना थौदु मयाम थोखरे याबगी ngarang nanda hojini prime minister gi natabi da home minister masana अखोयगी issue si phanana ba conflict si phanana ba na president rule thameeba president rule thambji madam da अखोय मिथै सिंगना president rule je pam gi deba pam दर को president rule thame president rule thamdagadi hairibo president rule do sabjana tobiyo habne president rule means लो लेंगाकबा हैत्रबा नोइना लेंगाकबा नो लेंगाकत्रमिना अखोइना लेंगा आगे मणिपुर जो लो लेत्रेबनि मिसिमिना लेरे हाइबनि एग्जांपल लेत्रा मिसिमिना लेत्रगदि प्रेसिडेंट रूल थमोयबा प्रेसिडेंट कनो रूल थमे अदुगदि हुजिकि मिसिमिना से कना थोन मनो सिनाइ असि आर्गुमेंट दे मइते अखोइ येंबिरिबा मियामनसु खंबियोबा
Kokomina natraga koina aikoina lali maitaichina lale bagi lobi ganoba aikoi am sum saleba recognize awri akoi makoi bevar tawrieba nungoi pikhlo na khunu ngoi pikhal ki natraba kari ki nomu ngoi pikhal ise akoi thaja bagi natraba adu tha akoi ne thaja bo wer kanda president rule leina akoi ki national kanogi da akoi highways da moi control to ngam akoi thaja bo pira braba akoi ki mamang ki visit taw matam da amit sala ko matam da akoi oza chinglen haibi do just si gi posi kwai maru ori badi akoi da thaja bo pi wai badu ne ba thaja bo akoi ngasi pirak tri haidra thaja bo pirak tri makoi na tawne ba free FMR ji hujik ke moi gi version je tonga le ba dok to escape tawre hai amung na asana phol gi ke rogi matung kilometer tara muk chale ni na adi 390 ade sem ba hore hare kara sem hore khang de ba biometrics lo re kara koi khang de thaja bu bi de ba adu gi thaja da ba mayam singduna miyam na lana logi de ne Okay. adu ai da thaja bu do pi de kara hoi wari sana ro hai leite adu ahlam singna la haibi ba takbi ba advice bu mutam da ai na ahlam sing jo koi na objection to Okay, fana ba ta wari sana gani to bu leiri ba film sa ai na kari la lu ge ha ne ba la li bo mi du di ngasi wok de action kari lo kala ge sine da Okay, at least basic koi ba koi gi action sing hai batare I been national highway thingen ba highway sidi masidi koi gi human right koi oina yaujara ba poni koi gi hak ni koi gi mafam sing gi da lambi sing gi chat pa hai basi adu phau ba masi hangan bangam da ba hai batare adu iba tara ga di madu hana hangan pham thok ta ri bra yes adu hana ingchen mam thok ta bra hai ba wafam si masu adum chum ba hai batare aroi basi oja pade kamaina yeng ba hol yeng pu matam da dialogue sidi hore ani makhong chung mani bu lawra ga su masi makha tarak pada karam mamong da la ga di manipur da tum koina peace leina ba adu solution work pa ya ba lambi ga de tham tentak Sisra Hamagi round the career result as a me positive way or negative way to Tarakum Monigo. See or cancer SCI and Sangal post like Yaga. JEETENDRA had been a Kokomis open as a lazy. Tito Matang no had the Yarga have say. I might already I mean a doctor. I don't have Quina Metekuki or is an illusion documentary. The Sinai can see getting talk to the stakeholder, the Nagamiam lady, the community at the office the stake Manipur state of Kamule and we see Loyal Corner. Canada, Lebak, Jati Contra Hundoi, Marie, Lemine Visita, Onicatan, and I had Louis Yaponte, other than Louis Jingle, had them Horgoni, other aim what this is a my forum the Toga, Yaninga Mamsu, other than Hiva, at high situation as Casima, you met anarchy and hire Lucien the Harishna. Might of Matan, I'm talking rankly. At the correct lawyer, he only asked Saluxia and honey. I didn't say precondition, Gary Tamakare. Say, I have a quick some is a quickly was Tamiadam, say, Hama, Governor Hodoma, cried Picapa, the Lamehan, the Todamni. Lamehan, guys are going to do it Honda and Nam with that. The Adi postcard army and Nam the Handorek and Column some hater. I couldn't another Mikandre. What is another voice and I can't get away Nam the Hadu airport Lapia, Copra. My Handona Hergadi, one Haminada. Might the way you want to see what is Hanagan Tolokaneva. Some of the when Tangaleva will be in the man to me some the Okomi to me. Chumagas forum do say Pull the guns at the Sicily, quite only Adrino. I come in on Jamba. I will say that when PR expect of PR is a car and when law and order Porcadoni guys at Kashmir is a hero whom the PR Tamakan come the Onaga and last election horse and Tamna Hodoki is another. I see examples in Biava. Kashmir Tang Nisaka. Some interlocutor post later. I can say, Ham Hydroganda. Interlocutor is this is long community. A commissioner Haley or Haley High hang upon the mana. At the other top level, with some Lamania people by Munana facilitator in the Albina. My daughter Kashmir is Tokiba, or Kashmir is Hoki, me open the same than the Lipagon Gurne, Razakumarne, or amendments are in the Romana, same as who Hogolo consider. More than can swear and openly other Torah here with the press conference on Torrigi, my Am Horton, Egarito, Yalun is in Gap. I see success or any Ponte, Aduga, failure or any Ponte, other ideas is the Jankalaga, Yanajim and Lunaba, or the Yanapura Dampare, one of the result to hold at the Skybank Kalimon. Okay, Marwena, Kogi, Wari Sanariba, Aduga, Wari Sanaro, and the rivers in Masimayamsi, pull up Manipuri Kalaga.
loinamuk manglom sanction ba ngaktani ko community thami ba fam singa sisu amna bilin oiba point ngaktani aduga wari saba yawi ba singa sisu wari saba haubasna akoi puna maki wena pau porkani haibe wakhal lodura sanction bani madune hekta खुदक्ता वारसन पोरकनी हाइब नते करी हाइरिबनो करी डिमांड तौरिबनो करी यानाबो पोरकप याइ हाइबनो चिंगमुसिंग अदु येंथोकपगी दुगुम तंजा अमसु ओइरिबनी अदु मकपु हौजिक लाइरिबो फिबम असिदा तोवान तोवान बा अखोइना फंगदब हक कयामा खोंगाव नरगा हाइब तारे तोवान तोवान खुलाई पाइबो सिंगा थिंजिलगा अदुगा इरांग हौबो सिंगा चटप यादबन चिंगमु तौरिबो सिंग असिदा थम्मिबो वाफम सिमदी मियामना सुसोनमगी यानिंगमगदी मरु ओइना कोगी मूवमेंट सिंग याद्रिबा पाकेट कदब थबक पाकेटना लेरिबसिंग असि मसिदी डिमांड तौद्रसु नत्रगना अखोइना वरि सादरगसु तौगदब थबकसिंग हाइबनी मदु तौद्रिबनिना अखोइ होजिक फाउगिरी यौजरोय हाइबगी वफमदुनी मसि मसु अखोइगी मणिपुरी मियामगी मणिपुर अपुनमै खल्लगा मसि मसु दुमक अखोइगी अफब खोंथांग अम ओइगदौरे दुगा अमरोमदना अमु वरि सानब चलिबा सिसु नकल अमगी वादा थोकपा दुगा एमएसएना करी खल्लिबा मखोइना करी फिरेब लौबी पाम लेरिबा हाइबना चिंगवा वरफम असि ताथोकपनी अदुबु मथंगदगिदी अपुनबगी कोइ वरि अम लौबीरकांदा चलगदी हेना मियामगी अफब ओइगनी अदुगा मदु करंबा पार्टीना करंबा पामी करंबा पार्टीना करंबा हाइनिंगली सेंटरना करी खंगली हाइबना चिंगबसिंग सिसु खंगदोकनबगी तंजा लहौरगदी मदुने हेना फब पोरकदरा हाइबगी वाहंग सिमनि चांगो लेर हाइगा सिगेंदी द मणिपुर फाइल सरम मसि मतंग लोशजरगे हिस्ट्रो मसिदा पेनलिस अहुमुना सरगाबे मथांग फोंचरी मसिनि ngasi द मणिपुर फाइल सरम मसि थरो मसि क्रम तोइबा को फीडबैक पिबिरो ngasi गेंदी कायमा थिंगजरी खुरमजरी